Kani ka story kasdang bat ka Stacy. Kanong rikhon ya kaway kalong ying. Kabdan langut ki khon. Baro sisngi kalayo ya kataka phone call. Henry amdon ubriu bakaren na kataka phone. Liyo sngo tang ya kataka sur. Kajing penher man sem bat kajing ring man sem na kataka phone. Kumta kalong yaw ta ubriu. Buon sange na ban phone ya ka. Henry kataka call kadang yaiwan si yaiwan. Hadin ng tapan. Kipulit kilawan. Bat kilalab ka Stacy kalayam. Wat kita ki officer ke bala experience ro. Kila syapteng ya kataka rukam penyam. Hakajo kapor. Kumbasis pa arposan mal ka jingjingay na ka Colorado. Kani ka kenakan thay. Kala practice ban pet ya kataka short distance. Kani ka coach kalito ya ka. Bakam siyam la practice pa. Na martang arposan sa kon kala dat ban pet. Kata kampat biang AAROM. Habaladay pat ka break time. U ex-boyfriend jong ka Jill. Uba karteng ubabi. Ulawan hajan bat lumud ban yekren bat ka. Kajil pat kam kwasyo ban sngabwat tang shikentin ro. Namar bakalyo ibaw layat bat ka Tiffany. Ubabi ula persyang ban pensnguto ya ka. Henry kam sngap satya. Hakatagasngi. Kajil kam la ban yekendo bat ki parlog jong ka. Namar kahaban letre. Ya kataka part time job jong ka. Kum kataka nong apkon. Kajil kala don kam kerke bahaya kataka pisa. Namar kajing don kam jong ka hakataka school. Hakajoro kapor. Kalapalat ya kataka phone plan jong ka. Kumba pras pa minute AA. Te kumtaki kimi bat ki pa jong ka. Kila simno ika phone jong ka. Kumba sibnay AA. Ukpa jong ka Jill. Ulay alam mi ka siya kaway ka yeng pakidulan. Kani ka yeng kalong kabarius pa ba. Bat kan sahang ta. Kanang bakan sumar bat ban pay. Yaki khon jong kita kibriw. Kakeli mandrikis. Kalay alam ya ka. Ban pen ihapo kataka yeng. Yaki taki kamera jong ki. Kalapen itoro ya ka Rosa. Kabaday ka ng shit ng tiw jong ki. Tela da ka Jill kayo asngaw ya kano ka jing sawa. Shalor jong katakaying. Kamday ban yato ya ka. Hakataka por. Prabaji. Kinikitry yeng kiday ban late sa restaurant. Nang tapat. Kilat mo ban late sa movies. Hadin nang tapat. Kinwan pa siya yeng. On daladap si teng maid. Ka Jill kam don jing bat kita ki kam jong ki. Namar kita ki khon jong ki. Kidang suklan. Nakataka jing pang flu. Mentapat. Haswa ba kinikikmi kikipakin mi na yeng. Kita kikon kiliyot tiyak lapa. Kinikitry yeng. Kilaaro ya ka Jill yaw tau alam kod. Ka Jill kalapantik na. Baki barok kitray kambha kataka yeng. Hadin ang ta kalito ya kita kitry yeng. Bakim day ban kuslay. Namar kalaju ap kon manswa. Ya kiwe pat kibriw. Kanika kam kalalong kabasuk bha ya kabantray. Hakataka jing sngow jong ka Jill. Henry kapor kalawan ra ya ka jing ma. Suki pa suki. Banlait na kataka jing siyang boring, hapo kataka ying. Kajil kalalait ban explore ya kita ki kamera jong kataka ying. Kalapar siyang ro bandeng, ya kita ki kandri bat ki kiping jong kakili. Kadba kajil kanang bonkam, ban pen bahabriw ya ladeh kataka kamera. Kandit kaliyo sngow ya kajing sawa, hapo kataka ying. Kumtahi kalabo biyang ya kita kitir, baro. Hadin ang ta kalalait ban siyong, hakataka living room. Bat kalalait man le, kumba kapulik kon, hakabanang kong. Kadang mood bakaday ka Rosa, kabalapan mi ya katagajing sawa. Tiha bakalakren ya ka, omdan manu-manuro, bapaiktin. Kumta ka Jill kalasdang banting. Habakalami suki-suki, nakataka kamera. Banpay, baday manu balapan mi ya katagajing sawa. Hangta kalalam, baday sisya ka Rosahi, kabalapan mi ya katagajing sawa. Ka Rosa kadang bonkam, banpen koy, badban sumari katagajing tong, hakatakaying. Bat kam yo sngow ya kita kajing kren jong ka Jill ya ka. Hadin ang ta. Ka Jill kalalait siyong biyang. Da kata kajing suk mansim. Hapo kata ka kamera. Kalperkat halade. Kumno pat bakan pelud. Ya kata ka por. Kabadang sa ha kata ka ying. Hakatahi ka klipman. Ka phone kalaring. Haba ka Jill kalapig ya kata ka call. Kam yo sngow yonoro. Bakren na kata ka phone. Te hadin ang ta. Ka Jill kam perwasa tiya si pang kata. Tat haduk bakalyo sngow. Kumbadan manore mano, hapo katakaying. Kalayang banlait pen, Henry kamyo ibriw satya. Tang bakayo sngow. Kumbadan manore mano, hapo katakaying. Hang tapan, lami da kawi kamyaw, jong kita kitraying. Banbon kampad yaladi. Kajil kalakol ya kaparlog jong ka. Kabakarteng ka Scarlett. Kineki arngod. Kilekren siya pang kataka spot. Bat siya pang kitaki boyfriend jong ki. Kajil kalaong ro ya ka Scarlett. Bakaday ban ay, yaw tau number phone jong ka. Hau Bobby, kanang baun yo ban phone ya ka. Kini ki arngot si parlong, kilekren kum kita kisamla, kibalayar kata ka jingmud jing perkan, haka jing sngow jong ka Scarlett. Kalaong, bakam day kata ka idea ka babha, bakan ayaw number phone jong ka Jill, hau Bobby.
namar ba ude ubriw ubasyat kala hangta kala ang pat haladi bakaday ban yakren bat ka Tiffany kabaday ka best friend jong ka haden kata ka jing yakren phone jong ki kata ka alam kala ring bat ka Jill kala late ban entar yaw ta ukod hakatahi kapor lawan na ka call na kata ka security company ka Jill kala ito yaki babaro kabit ka biyang hiha kata ka ying yola si bakaday tang ka jing bakla kita ki security service kila kalib niya na ka yo badan ay ka baper ha kata ka ying kumta kini ki security kila phone pat siya ka keli kabaday ka try jong kata ka ying kapat kali ito yaki pakata ka alam ka juring rumah ha kapor wat haba omdon ka ay kabadyaro ya kata ka kamla daban penbeg handre ya ka rusapan syam liyo isyo ya ka hangno ro hapo kata ka ying kane kalapan kuslay ya ka Jill bat kala perkhan yo baka rusa kala daban tre ya kita ki kam jong ka bat kala lait siya kata ka kamra jong ka kabadon ha ka third floor sa shisen biang kata ka phone kala ring kasur ka bam sngotan nat ban sngap kala kali na ka Jill baka le ayu hangta ka Jill kala perkhan yo baka day tang ka prangkol na ubobi lane na kita ki wepan ki parlog jong ka tewat la kataro kata ka jing sngo artatin kadang don hi ha ka Jill kumta kala lait siya kata ka kamra kabadon ha kata ka first floor hangta kaliyo sngo ya kata ka cracking sound kabakhamper kalating bat kikti jong karo kila kanyo ha kata ka por ha kabakado kalalap ya katanray jong kata ka sound kaladay penban tangka jing hap jong uta ubadon ha po kata ka refrigerator klempoy perkat ha kata ka por katifini kalawan kendid pat kata kala penting bat kala penkendid sisya ya ka Jill katifini kaliyo ya kata ka address na ka Scarlett bat kala rungro ha kata ka ying na kata ka garage kabaom siyam lakhang ha kata ka maid hadin ang ta ka Jill kala lait ban lokswa ya kata ka garage katifini kalawan hang ta ban ya tho ya ka Jill siya pang kata ka dur bakale don lang ban ubabi kale thoro ya ka bakata kala jia tang si senhi katifini kala plaro bakala don jing i ya ubabi na do kapor bakidang syong ha ka class 9 Tede na kata ka daw, kalalait ba niya kanduk ba ubabi? Wat hapadeng kita kike baro, ka Jill kalaray, bakan map ya kaparlog jong ka, hapa kata ka maid kalapoy, katifini kalamino na kata ka ying, kad bakadang ya kata ka parking lot, kalayo sngo ya kata ka footstep, kumtada ka jing kerke, kalawad ya utaw sabi, kata ka kali jong ka, hangta kalayo sngo, badan manore mano, balapay to ya ka kata ka por, haban nengkong, kalastad ya kata ka kali jong ka, Henry kam start satya bat hadin bakata ka kali kala staro haba kalamud banlay kaliyo i badan kaway katanading kabdan hapadeng jong kata kasurong kanipat kalajia yo la si bakata kal air kalapan kenyaw tao tanad jong tao ding lane yo badan kibriw kibalabok nang yaw tao tanading hapadeng kata kasurong katifani kam don lat shoot de kumway Henry stang ban ped hinang ta ladon manore mano batit jingkang haba ka Jill kalawan ban play kadang mud bakaday ka Tiffany Henry habakala play kamyo isatya yanoro hadin nang ta ka Jill kalalok ya kita ka jingkang barok kita kilong ubabiw la call ya ka Jill Henry ka network kalas new palan kumta kim laban yo sngo hakata ka jing yakren jongki te ka Jill hang ta kalathat bat kalangya ya kita ke barok ki balajya ki bala penting bat ki bal panvid ya ka kam sipang hadin nang ta lawan pat sa kaway ka call haba kalapay kalayo i baday unombar jong ka Tiffany kumta ka Jill kalapik ya kata ka call hangta kalayo sngopan baday usenrang ubakren ha kata ka por hangta ro kalaperkan yo ba kata ka perlog jong ka kalale prang biang ya ka ladapay pat siya kata ka party barok kibriw kidang yala sngoba bat kidang ya shot ya kamen ha kata ka mid hadin jong kita kike baro kibalajia man kaway pa kaway ka minute kalanang penting show ya ka Jill haba kala persyang ban phone siya kakimiw kupa jong karo kamlong satya kata ka network bat haba kala persyang ban phone siya kita kitrayeng ro kimpik satya ya kata ka call jong ka hangta ka Jill kala sngoto bakala don hapadeng ka jingma kumta kala call siya kipulid bat kala ito yaki badon utaw unknown number ubala phone ya ka labonsin kipulid haba kaliyo sngo baamdan ka jingma kabalajya ya ka kumta kim laban le AROM ka Jill haba kaliyo i ya kakali karosa lang baka taka jingkang yin kumta kalatib baka rosa kampan mi na katakaying
kumta kal kham sngo singan kendien habakala lej ban pej bad ban wat ya karusa Henry kamlap satya ya ka hapok kataka jing kumta ka jingting bad ka jing khanyo kala ban biang ya ka kat bakadang wat ya karusa kala laptang ya kitiar kitar jongka Henry ya ka briupan kamlap satya haman bakal yoi ya laka jong ka serngiu kala kendid bad kala ting kumbadon briu hangta ka phone kala ringbiang sa sisin kasur ka bas ngoma kalong ya ka hato kala dem ni em ban check ya kita kikhenna kajil haba kalio sngow ya kata kala hang up ya kata ka phone bat kala lachu sa drong kata ka yeng sa ka kamera thia kita kikhenna hang ta kajil kala ken mau baka miskeli kala de ban ong ya ka bakam de ban kersi thia ya ki khon jong ka lemda ki khei hi daladi te haba kajil kala po ya kata ka kamera kala yo i bakita kikhenna kidang yo thia bha Henry ladon pan manore mano ki balatib baka jil kaladon hangta ban pej bad ban ab ya kita kikhenna wala kataro kajil kadang ngej baka de hi kaprang ka phone kala ring biang hangta kajil kal sngoto bau tau briu de tang bau tib hangno baka don Henry ulayo iro ya ka kajil hagaching panik jongka kala khanglut ya kita ki perda baro bat kala phone biang ya kita ki pulit kal karpa ro ya ki bakin wan cha kata kayeng ban yarap ya ka kita kipulit kili thopat ya ka bakam don ka jingma ya ka namar baka don hapok kata kayeng kili thoro ya ka baladaw taw nong shon umud ban penpai bad ban rong hapok kata kayeng unampon satya ya ka kajil kam sngohun satya ya kata kajing ajing mud jong kipulit tangkawai hi kalat bakita kipulit kila ban yarap ya ka kata kalong bakin trang nang no kata ka phone call kalawan hakata ka next phone call pan kajil ka day banbo yaw taw briw hakalan kumba 10 minute AA kanang bakita kipulit kinyo bantrak yaw taw briw kane kaladon pat ka jing ya ka ladaw taw briw usmat ban hang up ya kata ka phone jong u kumta kam tip show kumno bakan le kipulit kila kular ban wan syata Henry ka simpor pan hado kumba art home minute bakin po ya kata ka ying haka next call pan kajil kalala kumba kipulit kili tho ya ka kajil kali kren bat taw briu kalong ro hau hato ukwa ban ye kren bat ka lani ukwa ban ye kren bat kita kitrayeng Henry hadin tang san po second utaw briu la kot no ya kata ka call jong u kajil kali yo ipan bakalat ha kata ka guest house kala me ha kata ka por kalakan mauro baka keli kala da ban ye tho ya ka baw taw khon khana jong ka ubadang late college kadon ka por ka bauwan yeng klem da I warning shwa namar baka miskeli kala daban aya ka ya kita kin number phone ki badon kambaro kumta kala call ya utot Henry la 15 pat tang da ka voicemail namar ka jing pisaman sem bar ka jing artatin kal ko jing mud ban lechen badon mano ha kata ka guest house kadang mud baka day ka rosa lani utot haba kala pej pat kamyo i yano ha kata ka guest house kajil kala kiren biang bad utaw briw ha kata ka phone bad kala kali na u baka ega jingmud jong u ba ulale kumta utaw briw shus ngabjar bat klem kren chicken ten ro hakata ka kanti kajil kaliyo ban bo yo u hakata ka lan kumba 100 po second Henry katapat kalong le no ay namar bagata ka guest house kala don da uwe pat phone number te namar bakal e tang kita ki khenna hakata ka jing kumta kala haban lej phaino te hakata ka por kajil kala mare sted bha jin la da ka coach jongka kan yo i bakala mare sted kumta kandas ngo sarong bha ya kajil haba kala de ban khang ya kata ka jingkhang utaw briw la phone biang ya ka hangta kala pe bat kala khan ya kata ka por Henry utaw briw pan uklem kran chicken ten ro liyo sngo tang ya ka jingring bat ka jing penher man sem jong utaw briw kane ki jingle jong new briw kala pen bitar sisa ya kajil kala ong yu bakita ki trying kinwan phaino sa kata ka jing bat ukpa jong karo unwan saw no ya ka kumta new briw la kren bad ulaong ya ka boom kwa ban penting ya ka Henry usukwa tang ban pen klumar ya ka kajil kalahang ya kata ka phone bad hangta ladan balaton ya kata ka ha kata ka jakasum haba kalalaj ban pe kamday satya ka rusa kita kipulit pat kidang don hasiteng jong kata kalanti kalay tho ya ki baw taw briw ba ka phone uladan hapo kata ka jing kumta kaladon kam ban mi no na kata ka jing kalat kalalip hakata ka jing barok away hangta ka jil kalaring sangkay bat kam nang syo ban pet namar ka jingteng palan kalayo iro hangta
ya ka met jong ka Tiffany, kabaladon hakendong jong kata ka kamera sum. Kalayam bat kala perta, kat ba kadang pet na kata ka kamera, hang nipan, kadai ban husier bha, balada ka kwa ban layim na kata ka ying. Hakajuk kapor, kadai pat ban kit klei, ya ke barok ki banjia, ya ki kon jong kita kitray ying. Kajil kalale, kat bakala, kenang bakan omjia, ke kabas new ya kita kikena. Kalas ngoto ro, bau tau nong shun, unam ailat yano ro, ban light na kata ka ying. Habakala rong ha kamera tiak kita kikena, kalalap bakim don show, kajingting kala nang jor show ha kajil, don bakpan, kalalap yaki, bakila rei ha kawai ka kamera ya lek kai, kajil ha bakalyo iyaw tau briu, kalaong ya kita kikena, bakin jom no na kata ka jingkang yen. Kalakhang bat kalabat ya kata ka jingkang, kad bakala, kad bau tau briu pan, ulamud ban rong sapok kata ka kamera, kini barok kilia jom sapok, bat kila poy ha kata ka greenhouse, utaw nang shon ro, ulalap na din jongki, ha kata ka por, kajil kalaon ya kata, ka irrigation pump, kanang bakin yo ban pet bat ban re, uniu briu layat suki, kumbau layalek kai bat ki, hadin bakala deb, ban bo re ya kita kikena, kala pet bat kala re ya ladi, hapok kata kapul, nang ta kaliyok sngow, ya kita ki footstep jong tau briu, bau layat na jan jong ka, hapok kata kapul pan, kaliyok iya kamet jong karosa, bat kamla show, pan kun haladi, ya kata ka jingteng jong ka irrigation pump ro, kalakut ha kata kapor, kini ki kena kilamare, ban pet no nang ta, Henry uniu briu, umpatyaw yaki, ulawat, barulabe tang ya kajil, habaw niu briu liyo baka jil kaladon hapok jong kata kapul, ulamud bantan ya kanang ta, Henry ulahapan ban yaladi, kajil kalami nang ta, bat kalalok no, ya kata ka greenhouse, te hade nang ta, kalalaj ban wat ya kita kikena, kibalalaj re yaladi, haba kalalap yaki, kalapan sted ban panmi no yaki, na kata ka ying, kad ba yaladi pan, kampat la ban pen, na kata ka ying, sa sisen pan, uni ubriu layo biang, ban bat yaka, kajil kalayak say, bat kalayak persyak baru tau ubriu, kaddo kalayo ban lay, nakikti jong u. Hakajuk kapor, kipulit ro kilawan ha kata ka ying, kajil kam sngoto show, namar bakalatay, bat kata ka jingting, kabalaban yaka, uwe na kita ki officer, uliyato yaka, bakam day show ban kuslay, namar bakilayo ban kem ya utaw briu, bat kilayo ro, ban pelat ya kita kikena, uniw pulit lo ito ro yaka, bakin yalam shwa ya utaw briu, sa hospital, hadin nang ta, kinsa set along yo u, kajil kal jubapat ya utaw pulin, bat kalaong yo u, kata kampat biang, ban pansitom ya utaw briu, kita kitraying ro kilawan ha kata kapor, habaki pulit kilakid ya uniw runar, ha kata kakali jongki, kajil kalapet ya u markman, hakasin ka ban nengkong kaliyok ban pet ya utaw briu, bat kaliyok ban pet ya kata kadur kmat jong u, layato ro, bau niw briu, ulade ban penyap, lakum bakhat san ngut ki briu, habala syai pan menstep, kajil habakalakay na kajingtia, kalalap yeladi, bakaladon ha ka hospital, kalami syabar kata ka kamera, kamyo ibriu yano ro, kansan ha kata kapor, kaliyok sngo, bakata ka phone kalaring biang, ha kata ka kamera jong ka, habakalalay ban shime kata ka phone, kaliyok ipan ban na siya din jong ka, nakata ka jing palang jong kata ka yid, bau tau briu, ulayeng hadin jong ka, hang tahi kalakandit na kabayok tiya, bat kalalapan ban, baka day tang kajing pots niw jong ka, ukpa jong ka, rangkat bat kita ki doktor, kilapan jajay, bat kilapan tengen niya ka, parlok kajing sneng na kanilik story kalong, wadjusyan niya tani kipulin, na markiwan ban yaram, tang hadin baladep kajing jia, bat hadin jong kajing